Jesu Kristu inkosi. Umhlabelelo sacilongweni 0107 lapho othi ngiyavuma ngalezi kodwa ke bese ngicula la ukuthi ngangithuka nangempela ngizokuqeda lo ngilapho ngangithuka ngempela uJesu Kristu inkosi umzali sithemba Amen. Alihlabela ngangithuka ngangithuka nangempela bazalwane nginofakazi ngijabule ngohlobo yazi ngojabule kakhulu angazi noma ngiyaphupha noma angazi ngithini bazalwane inhliziyo yami nje iyamthusa kakhulu uJesu ngiyamangala indlela kaNkulunkulu iphakeme kakhulu ngibona uJesu ngithanda ngambona engithi ngambone manje ngikhona ukuthi ukhona nokuthi wafa wavuka uzobuya ezolanda ibandla lakhe uJesu muhle bazalwane bazalwane mangicabanga ikhaya lethu engenza angazi bazalwane ngangengizwa umsibande eshumayele ekhwezini ngithi kwasamangale lo baba ngomthola kanje ngasizomamabizela umamabizela noma mnaki ngalalela ngathi ngelinye ilanga ngithi ngiyamfonela angazi nokuthi kwenziwa kanjani ngithi ngiyamfonela uba msibani liyale ngangaba nje kwesinye isikhathi ngene kumoya abese vele abhale imessage athi mukha mawungifuna bese ukhuluma ngemessage bese ngithi kahle ngoba lo ukhuluma kahle kanjena phela uthi angibuka kushuthi njengalapha basema TV kushuthi lapha basema TV manje ngokwathi ngizokhuluma ethule manje ngabe ngithambuka kushuthi kubhukwa njengalapha ngeke ngizwe eTV ethi umuntu ngizongithola mina ngazi kanjani kanti ngizoyithola indaba enkulu ngathola isimanga sevangeli bazalwane ngangihlupheke ngoba ngicela nje umhlabeleli ngangibuka nangempela ngangihlupheki kodwa wangithola uJesu wangithola ehlane bazalwane kuyisimanga nje kuyamangalisa angazi ngithini wazi kuphela ungazi ukuthi uthini ngendlela engijabule ngayo ukuthi hayibo uba uNsibanda uzobe khona la eNquthu nje angazanga ngathi nje ngiyaya noma kungezakalani kodwa bazalwane siyambonga nobukhoza noma singamazi ngoba ngacela inamba kumama umpostoli kababukhoza kanti uNkulunkulu uzosenzela lo sengivinde nje ukudla isidlo sikaNkulunkulu esithunyelwe sona la angazi bazalwane ngiyabonga Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. So family number 44 telewini emhlabeni azalithulela wona othi inyanga enkulu 44 telewini inyanga enkulu ikhona la Yes,
Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela nonke egameni elithi Jesu Kristu. Ngibingelele ubapostoli Simande abafundisi anabo longabazi kahle ngibele bakhoza exhumene nayo kwekamoya singazange sisazane ngobuso nayo. Ngibingelele omama bonke bafundisi, ngibingelele omama bonke usonto wesikole nentombi lezinsizwa egameni likaJesu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bathandekayo nami angazi ukuthi ngathini ngibona intokozo ezulwini engisizile. Ngibona intokozo nje ukuthi uJesu Kristu engisizile ngibesekhaya ezwi. Sekhaya ezwi kwelashwa umphefumulo nezifo zonke nazono zonke kwelashwa uJesu. Ngibusise ngibonga ikhwezi ukuthi ngathi bona ikhwezi kade bani bomsibande indoda kaNkulunkulu uba size khona sizofunda esikoleni. Ngibafika ngethi mangisekhaya college nasesibhedlela mangila ekhaya college esibhedlela la college ukufika khona esibhedlela kwasha khona. Kokubili nje ngithi hayi ngise-college masekhaya esibhedlela. Ngiyabonga ukuba sindekawo nomphakathi kweli uJesu angenzele khona enhliziyweni yami. Konke bethi ngiyakwazi bengakwazi, konke bethi ngiyikho bengekho. Okuyixosekile kukhona ade ngikwazi mhlawumbe ukufika futhi la ngumomo ekhaya ezimomo. Abisibele ngiyabonga baba uNkulunkulu ngawe uthi ngesikhathi esixoxile uvele izenzo zaNkulunkulu emlalelayo ebeka izinto ebazinjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu sakhekile singabazali ngoba sizele yizwi lazalizwe kaNkulunkulu, kodwa kwakhona izinto esingayifundanga kahle ukufundisa ukuzazi la kunje singafunde kahle, kodwa sambonga uNkulunkulu wagcwalisa sisekhaya ezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngidumisa njalo. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngibingelela baba Sibandi, mama Sibandi, bakhoza bafundisi bonke, bafundisikazi bonke, abantu abasha, ntombi, insizwa, sonto sikole, egameni likaJesu. Amen. Igama lami ke mina nguNquthu ngakwakhumalo. Baba Sibande simaze ngobakhoza. Ubakhoza bekhonza ngale ngasekhaya. Kodwa nje kwaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuthi ubaba uKhoza atshele ngomunye umama ukuthi khona intombazane lapha kwaKhumalo. Wahamba ubaba uKhoza waze wafika ekhaya. Maye efika ubaba uKhoza wamthola ngiyintombazane nje ekhonza uNkulunkulu. Ngingakwazi ukuye ey'nkonzweni kodwa hayi ngoba ngiyisono. Kungenxa yokuthi la kufanele ngiye khona akuhambeki. Ubaba uKhoza washisekela ukuthi asisize ngale ngasekhaya. Wasiza ubaba uKhoza eyikhandla ngemoto yakhe engakhathali eza ezosikhonzisa. Kwaze kwafika lapha ubaba uKhoza biza khona ubaba umpostoli ubaba uNtsibande nomama uNtsibande. Ngakho-ke bangcwele ukhulu engakufunda ngalesi sikhathi kufike ubaba uNtsibande nomama uNtsibande. Okukhulu kakhulu engakufunda
ngafunda ukuthobeka. Amen. Hey, ngayibuka inkonzo yokuthobeka, ngayibheka kakhulu kumama. Ngambona umama kufanele engabe ngaphela uzohlala phambili nobaba, kodwa umama nje wavele nje wahlala nathi. Ngagcina ngazi-ke nalokuthi ubaba uNsibande nomama uNsibande yena muphi umama uNsibande. Amen. Lokho nje kukodwa kwayidla inhliziyo yami, ngafunda ukuthi noma ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, kodwa ukuthobeka ngiyakudinga usuku nosuku empilweni yami. Uma ubona abantwana bakaNkulunkulu abaphathiswe ngalendlela kodwa bethobeka, nalekhaya-ke ababengene kulo kwakuyilo leli khaya lami, ikhaya nje engangacabangi ukuthi bangafika bazokhonza kulo abantwana bakaNkulunkulu, kodwa nje kwamnandi ngambona umama nobaba bafika nje la ngathi khona akungeneki, bavele bangene, kube sengazathi nje akwenzakele lutho, noma befika ekhaya ongazathi limpofana lidelelekile, bafika nabo futhi bangene badeleleke njengalo lelo khaya. Manje nje kuhleze enhlizweni yami ukumkhonza uNkulunkulu. Umkhuleko wami uthi, Nkosi ngisize ngihlale kuwe nawe uhlale kimi, ngibe yigatsha elisemvinini oyibona wona, ukuze ngelinye ilanga ngithele iy'thelo. Enhlizweni yami kuhlezi nje lelizwe lapha encwadini kaTimotheyu wesibili chapter 2 verse 19 elithi, nokho isisekelo sikaNkulunkulu sibi sinalolu phawu lokuthi iNkosi iyabazi abangabayo. Amen. Manje ngiyaye ukuthi noma ngivukane enhlizweni yami ngithi, kodwa ingani wena Jehova uyangazi, uyabazi futhi abangabakho. Noma ngabe ngiyeduka endleleni, wena uyabazi abangabakho futhi ongokwakho uthema kadede kukho konke ungalungi. Pho Nkosi ngizokwenza kanjani ungalungi uma ngingokwakho, ngoba uthe wena angidede kukho konke ungalungi. Amen. Manje nje kuhleze enhlizweni yami ukuthi Nkosi, nasebusuku belivuka nje lelizwi lokuthi iNkosi yabazi abangabayo noma kaNkulunkulu makadede kukho konke ungalungi. Zikhona izinto kulezi iy'nsuku ezinye sithi bethi abantu abasha bengena ezonweni kube sengazathi akusesisola isono, kube ungazathi sekuyifashini ukudla isono. Kodwa nje umkhuleko wami ukuthi Nkosi ngisize, uzusize kakhulu nabantu abasha abangene kwedukeni kophuzo. Usathane uphuphuthi ekusika ingqondo zabo ukuze bangafinyeleli ekulazini iqiniso. Ngakho uma bengena ophuzweni babona ungathi yizinto zakulesi sikhathi kufanele ukuba baphile kulesi sikhathi, kanti yayindodana yomuntu isiseduze, isiyabuya, isilanda ibandla layo. Manje abokuqala boba ngabokugcina kuyayibe yilokho nje enhlizweni yami ngithi, Nkosi uzungisize. Ngasindiswa isikhathi esingaka, ngahamba nawe Nkulunkulu, ngingafikelwa ubuthongo, ngime efasteleni bese ngifikelwa ubuthongo, ngiphahlazeke, ngibe ngokugcina kade ngingokuqala. Nkosi yomsimbusisi. Uphi umhlobo njengoJesu ukuthi unyaka sengidleko ukuthi ayengubani ngoba lesikufethu zami 2021 ubukele sisipesa ngapha sakhula kwangathi intombazane inhloso ngaya esibhedlela eNquthu ngaya kwaphephela emadadeni bathi hayi ayingangathi beleme bazokhuluma lesibhedlela ngiye eNquthu
bathi cha ngomhla 28 April 2021 22 sorry ngizoya eMaritzburg. Ngase siya enkonzweni ke yephasika lapha eRichards Bay eNtabeni Yendlu KaJehova Kuyabonelelwa. Ngethuba lokuthi ke kukhulekela abantu abagulayo namasuku akhulekelwa emva kwalokho saphela angibona ngisaya eMaritzburg ngenyanga edlule uMay lamila lapha asile ngimila wona ngabe phela ngwasusi lamila lapha kakhulu amawala ho lo mkhuleko wamtsiba asithumela wona esegula nakhuleka wona alikho manje liphelile fakaza ukuthi ke uJesu uyaphilisa asiqale kuye nje kuphela sikuphila ake umhlobo nje ngaye siyambonga uNkulunkulu wethu Wakuthi ngangifisa ukuhamba umhloso wami ukuthi ngibone lo baba uSibani ukhuluma iqiniso bazalwane umhloso wami ukuthi ngimbone ngoba ngiyizwa imilayezo mangifunda lapha ngisendeni efonini ngayizwa le milayezo ngizwa le mkhuleko ngafisa manje ukumbona bese kumkhulu hayi ngelangithile ngisangithi phela ngofike ukuthi abantu bazizwe ngokuthi bamazi nabo khuleka ukuthi siyafisa ukuyomkhulu samuni siyafisa uyombona umkhulu ukuthi ukuze sethi ngelangithile manje kusimphokophele nzima sendeni message WhatsApp umkhulu ngelangithile impela siza inhloso yami funa ukumbona ubaba uSibani lemilayezo engizwayo efonini ukuthi noma sengixakekile ukukhuleka umkhulu angisendela wona efonini ukuthi noma sengixakekile ngivulele umkhuleko lo ukhuleke ngawo Kristu inkosi ngiyamthanda uNkulunkulu isebandleni lasesheshi wayibusisa impilo yami nomndeni wami kodwa balekile konke balekile ukuthi unezwi lakho yakho Joshua 24 uthi khethani namuhla ukuthi ubalise umthokozo noma uNkulunkulu baboyise amahlala ezweni uNkulunkulu bamhamule wasethi egcineni wathi mina nendlu yami kunalo musho lona ukuthi khethani namuhla ukuthi ngubani ngiyakumkhonza ukuthi khethani ngadubelayo lapho ukuthi khethani namuhla
ngakhethayo ngabazalwane noma ngilapha lapha engikhonza khona namhlanje ngishayela uNkulunkulu ngicela uvule amadlebe ngivule ingqondo ngilalele ngihambe ngingalokhu ukusutha nalokhu ukulangazelela okwenzile umama Sibande ubaba uKhoza nobaba bonke abakhona phakathi kwendlu umama uKhoza nomama bonke abakhona kule ndawo engenkulu namhlanje Sunday school uJesu Kristu inkosi ngobonga uNkulunkulu ingane zakwethu uhambe nami kwaze kwabela bengekho ngabe ngihlulekile endleleni ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu angizoqonda konke ngizothile igama elithi uJesu Kristu inkosi ngilibonile ingilekelela angilela khayana engihleli kulo ngabona lingilekelela ngendlela eyisimangaliso ngizobabazala uNkulunkulu ukuthi nganza ukuthi uNkulunkulu uyaphila ngoba ngihlabelela umhlabethi ukuhlala kuye kunokuphila okuphakade bekunezinto enganza ukuthi ade zixakile ngendlela eyisimangaliso nakulela khaya engiphila kulo ikhaba uphila kulo umama nje omncane umama ongenalutho futhi umama ongasebenzi ziyaxaka izinto zabantwana kodwa ngoba uNkulunkulu ukuthi ngenxa yokuthi kwathi bonke athi uMpostoli Paul konke kwakuyinzuzo kimi ngashaya indiva ngenqozana naye ngiphila elakhaya ngiphila noma isimo sinzima ngiphila noma ngizwe ukuthi ukhona okunye ongahlafuneka khambeki kodwa ngizombonga uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi nginenkinga ubaba uKhoza nganginayo ngisesheshi ubaba uKhoza wahlala nami phansi wathi lindiwe kudinga ukuthi kumele izinto esizilungisayo ziyalungisa izinto wangibhukhela kuba ngabhuka kuba uSibande ukuvuma izolo wathi ngizokuba ngivuma izolo wathi ngobhuti wangonyaka ophelile ngahamba ngaye eNtabeni Yendlu KaJehova Kuyabonelelwa ngabuka ngathi sekukhona sengikufundile ngaphambi ukuthi ngiye khona ngabuka uNkulunkulu ukuthi kukhona izinto okudinga ukuthi uyidilize endleleni kukhona izinto okudinga ukuthi ungahambi nazo zonke ungalingisa indoda yathi sigijezwe emontweni yayilokhu ibeka isaka leyipikile ekhanda layo kodwa ihamba ngemoto manje ngabuka la ukuthi uNkulunkulu kanti bengihleli ngithi ngazana nawe kukhona izinto engazazi ezisimanga ngalolu hlobo ngaze ngihambisa nabantwana bami ngoDisemba ngathi hamba nozo sebezuleke sefikile ubaba uSibande hlena emachithani bahamba bayozwa babuya benakho abakutholileyo noma ethane bengakafuni ukulandela ngalendlela efanelekile kodwa niyabathanda ngoba bayamazi uNkulunkulu ngizobabaza amandla kaNkulunkulu ukuthi indlela khaya nokuba ngimile kuyikhaya elibi kuyikhaya elidelelekile kodwa ngini ngoba nginoJesu ngimubonile uJesu engenzela izinto ezinkulu bangcwele ngelamavika aphelile kuba bakhona igundwana ade libukana njengomuntu lihlezi phezulu etafula malihlezi phezulu etafula igundwane langixaka ngifile igundwane ninjani uthi uyangena ingane lihambi okwathi uyashaya lihambi ngakhumbula ukuthi thina sifundiswe khona sifundiswa ukuthi uJesu Kristu inkosi sifundiswa ukukhuleko ngeza logodo mathangeza logodo manje kunelela ngibuka ngase ngithi uJesu Kristu inkosi ngaya kulo ngakhuleka lokhu ukuthi uJesu Kristu inkosi lehle igundwane balalisetafuleni lehlela ngale ngibabaza amandla kaNkulunkulu kunomntwana naye lapha nami umntwana
isimangaliso masesilala athi gogo noma sikhulekile ngo6 gogo sikhuleke abaseRoma chapter 10 verse 9 azakusho ukuthi gogo usathana ngifuni amadimoni angafuni ngakho ngizothi lithi lenkosi encwadini kaJobe athi Ezaka uZaka chapter 6 verse 22 khulisa umntwana ngendlela yokuba ngeyakhe okuthi lapho semdala ngadedi kuyo ngiyakhuleka ke nabantwana abayincoma bengihlala nabo sengathi bangabambelela kuJesu bangabambeleli kimi ngoba nama ngibambelele bakhoza ngibambelele babutsibande kodwa ngibambelele lento uNkulunkulu abanike yona ngiyithanda lento uNkulunkulu abanike ngoba uyangisiza endleleni ngizothi uNkulunkulu sengathi akangisiza nami indlela yakhe angibiyele noma zivuka izibhedlela izivuka zendweni ngabantwana kulezi insuku kukhona umntwana ongangikhulumisa ebaleni ungathi nguza kwaba kangikhulumisa kaphunda ngafuna nengathi izenkonzweni ngithi ngizomceba phambi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angisize ngaye ngikhulisa abantwana abaningi abazintandane kodwa namhlanje bangihlambile izwi lenkosi isho njalo ukuthi ngondlile ngikhulisile abantwana abangihlambile umntwana vele mayisemdala kwenza ngendlela yakhe kodwa ngoba ngilapha phambi kaNkulunkulu ngizoceba yonke imisebenzi yokumnyama ekhona lelakhaya umsebenzi wokungalaleli nomsebenzi wokungeza ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni ngoba kunye sikwaziyo bezala umama bekholwa bezala umama wazo wagcoka oba umfundisi enkonzweni kodwa namhlanje abantwana bezophuma endleleni akukhombi ukuthi sikhule sikholwa kodwa ngizothi namhlanje sengathi besingabanga lokho sibambile uNkulunkulu asibambise khona ngiyambonga kakhulu kwaMsibande ngiyambonga uNkulunkulu izinto asifundise zona sifundisa into ezinkulu nengimangalisayo sengathi singalalela ngoba yemsuku ethi uNkulunkulu akusikukhuluma kwakhe akusikukwazi kwakhe kodwa kukhona uNkulunkulu into ayibeke kuye bese siyalandela kulomlilo lonovuthayo sihambe nathi sothe ngendlela efanelekile uJesu Kristu inkosi.